Dengan berkat salawat yang kami bawakan, semoga kita mendapatkan syafaah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadisnya, siapa saja yang bersalawat kepadaku satu kali saja, maka akan Allah balas pahalanya 10 kali lipat. Maka alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya bersama Tunku Abdullah akan membawa satu salawat yang berjudul Rabbi Khalaq. Ya. Rabbi Khalaq Taha min nur fihi ihtiram fihi ihtiram nadahu aqbil ya mukhtar antal amin antal amin in rumta'an tahdha bil hur yawma ziham yawma ziham in rumta'an tahdha bil hur yawma ziham yawma ziham salli ala bahil anwar ainil yaqin ainil yaqin Rabbi khalaq Taha min nur fihi ihtiram fihi ihtiram nadahu aqbil ya mukhtar antal amin antal amin in rumta'an tahdha bil hul yawma ziham yawma ziham in rumta'an tahdha bil hul yawma ziham yawma ziham salli ala bahil anwar ainil yaqin ainil yaqin Rabbi khalaq Taha min nur fihi ihtiram fihi ihtiram nadahu aqbil ya mukhtar antal amin antal amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan ini kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.